Intel Dakim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, duga Senin 25 April meriksa Jeffrey Douglas Chragen, warga Vancouver, Kanada. Ia tafsirnya barang video melalung di Gunung Batur Kintemani Bangli. Kepala Kanwil Kemenhumkan Bali, Jamaruli Manihuruk nerangang video ini ento suba unggah tekan tersangka dugas pertengahan April 2022. Alasane yang tersangka sing nawang aman Gunung Bature ento tongos ane kesucian di Bali. Tersangka ngaku tusing ada maksud tusing menghormati budaya Bali. Ia cuma adot ngai film sambil ngengigel haka uli Selandia Baru. Pihak imigrasi subeng ngorahang yen Douglas pelih. Antu makade pihak imigrasi ngemang denda administratif keimigrasian apang deportasine ajak kecelepang ke daftar cekal. Tugas enu di Bali, Douglas ngoyong di Punija Jungle, Desa Keliki Tegalalang Gianyar nganggo visa kunjungan nganti 24 Mei 2022. Ia teke ke Indonesia tugas tahun 2018. Tahun 2019, Douglas buin ke Indonesia. Sing di Bali dogen, Douglas masih mahan melali ke Malang ajak Lombok. Tugas di Bali, ia main selancar, melali ninggalin pemandangan, ajak ngalih pengobatan alternatif ulian kena penyakit osteoporosis. Sewai-wai ia megaya di Kanada di kanal Netflix. Man masih ngisi suara di film animasi, ajak dadi bintang iklan komersil, teken penyembuhan secara psikologis online. Tim Bali Express ngelaporang.